tinggal lem ade tertawa cenah Pak mungkin jaring tak nelpon gula mun nelpon gula insyaallah tak kira ojen gula to mani roman nang ke pengajian mulai kol petok sampai kol 4 asar ojen tambu sekali tula medeteng tukang sarang 11 beni sabuk sarang najen rajo ojen ngocak gula mulai tukang sarang dia kalau tadi karen nasi bencuko mulai tukang sarang masuk gula ke dalam kamar tarkeni bini asal beureun beunyeung engki asal beureun buka aduh ki banyak tamu ya luar engkau beuni alakoni beuni buka bini puntuk di plastik puntuk ting mere puntuk kemah buyun teng seleber kalian depor matur ka Allah Gusti abdi mah beuda pengajian deki mun terus ojen tak jadi pengajian ka itu abdi ka itu kanggo syiar agama ajunan peterangaki Gusti nyon talakin seleber biko katas depor kapan nyabuk tepuk apeurang ben izina Allah terang Pak cek sange Pak Abdul Nidin gelak nelpon geluk kangkok ngibagi seleber geluk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad sahibil jamali wal kamal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil liqa'illahi azza wa jalla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'da. Ulama anal a'izza wa masyayikhinal ajla, para alim, para habaib, para ulama, para masyayikh, akhussu bidzikri wa ta'zim, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram, hadratal syekh Kiai Haji Izzuddin Faurak Alawi, sesangat abdina amuljaaki jukan ta'ati, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram, hadratal syekh Kiai Haji Jurusjis Muzammil Serabu Epon dari Sumenep, jukan sesangat abdina amuljaaki jukan ta'ati, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Muslih Jamil, sareng setuju para alim, para ulama, para masyayikh, para tokoh agama, para pemuka agama, anyuna pangapora abdina tak anyebut kasetuju asma epon khusus si ampun alengki nang musalla, sesangat abdina amuljaaki jukan ta'ati, pejabat pemerintah,
wabil khusus Bapak Kepala Desa Pangereman Bere sareng setuju jajaran saya sangat beden kaulah amul jaaki juga cinta sayangi sahibal manzil sahibat dakwah orang sepo simulja Bapak Abdul Nidin sareng setuju keluarga besar Epon saya sangat beden kaulah amul jaaki juga hormati ajunan jemaah pengajian para sepuh, para anum, para bela tetangga, ajunan hadirin hadirat, ajunan pencinta Islam, pencinta Rasulullah, pencinta ulama, pencinta Al-Quran, seinsyaallah ajunan setuju emul jaaki sarang Allah saya sangat beden kaulah amul jaaki ketua Forum Pembela Islam FPI Kecamatan Ketapang sareng setuju pengurus sareng setuju anggota saya sangat beden kaulah amul jaaki juga cinta sayangi sareng setuju simpatisan sebeden kula hormati alhamdulillah bitalaffuz asyukur di ajunan Allah are semangkin dan kula ajunan kaparingan nikmat dari Gusti Allah iki panikan nikmat sehat nikmat sempat sehingga dan kula ajunan are semangkin bisa apol kompol bisa bermuwajahah bisa areng-sareng tempat sesangat muljah iki panika majlis taklim otab pengajian Raudatun min riyadil jannah kebunan setengah dari kebunan swarga mancer muga den kula ajunan tetepah dalam ridha epon Allah kenging taufik hidayah kenging ilmu sebarokah ben manfaat atas akumpulan kula ajunan tempat muljah are semangkin mancer-mancer kak dinto tetiatan de apolongah den kula ajunan sampai ke swarga apolong sareng para alim para ulama para habaib bingkeng Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma sholawat salam ngereng aturaki dek kajunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seampun abektaten kula ajunan dari alam budu dari alam peteng ngale ke alam setera yakni agama Islam dan kula ajunan sebagai umat Nabi Muhammad mancer muga kenging syafaat beliau langkong-langkong syafaatal uzma bagi hari kiamat amin Allahumma ada semakin dua acara pertama zikra maulidir rasul memperingati beber Rasulullah nomor dua iki panika acara Saibuh Aryan dibuna ulama sampai debu panika enis betakin deka Imam Syafi'i manjamaah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan liqiraatihi ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im orang si akumpul otabe makumpul tanteretan sampai mabede deureun parlona li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam parlona kaangkui amulot
memperingati kelahiran Rasulullah wahayya ta'aman sampai mabede deureun agak Pak Abdul Nidin mangken penikah orang Madura nikah mun amulot Pak lain ben daerah lain mun daerah lain Ilibanun eka imma daerah lain amulot biasana cukup kormah ben aing untuk daerah Madura bi lebih pengereman bere mabede acara peringatan mulotan tak cukup aing ben kormah sampai edeurin ki ibri berkat thank you Pak wa akhla makanan sampai mabagus areng kesan kenengan rombu-rombu ibu angkapi korsese dengan deng penyimpang labeng setotop buka parlona likiraatihi pana pada guna Imam Syafi'i ku laku ba'athahullahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin ku laku jaga nang hari kiamat bakal epapolong ben siddiqin orang-orang sejujur wasyuhada ban orang-orang semate syahid wassalihin epapolong ben orang-orang sesoleh bahkan beni karo apolong ben orang-orang soleh wa yakunu fi jannatin na'im bi Allah bekal epa masuk ke swarga seka dimma swarga benih apok tompok kalaben nikmat Allah amin mangkana orang amulot benta amulot nika tak padu orang amulot benta amulot bidah orang amulot benta amulot nika lain re kula cerita korki sampean sanggup Pak sanggup ika ampun setengah 12 sepora jen kula lambat ki ngisi nang ibu jur ki buru malih pandemi lo Pak kula pengarakan tota intara ken iman kening kebo-ibu tambah napa mi agelek Pak be tambah kenceran beni amplop Pak ada coba sangka abu makikiai mun salah niat dosa Pak kehori yundang di Ustadz Subriyadi acarana Pak Abdul Nidin mun salah niat tero isang unah dosa Pak tapi beda selebih raja dosa nah mun munceng kehori pasti sangui ikan lu cacaro sakar ya Pak Allahumma salli ala Muhammad sallu ala Muhammad terus lagi lambak bodoh pemuda acelenan rok jalan ketemun ben mirami bodoh lajar bodoh son bodoh panggung rame agak menikah akhirnya pemuda nikah atanya Pak bodoh napa nikah mak cek ramina jawab orang lek nikah zikra maulidir rasul nikah memperingati kelahiran Rasulullah oh mulot Pak nyan pemul engki mulot mulai pemuda kak dinto Pak de Pak karo mate du tingla tedung amimpe pana pemimpin ternyata mimpi ampun lada Pak ke alam akhirat ternyata akhirat panika Pak beda labeng khusus masuk ke swarga ia besbi pemuda penih orang repuan se masuk ke swarga lebet labeng kak dinto kengting ia besbi pemuda penih Pak ternyata orang-orang se masuk lebet labeng kak dinto orang-orang se amulot alhamdulillah terus masuk repuan abid kari pemuda ni keneng dibudi masuk lagi ya lebet labeng ke into masuk ayat deng bi malaikat de umma bencong engki masuk lagi ya ke surga lebet labeng ke into malaikat ada bu malaikat cong area labeng khusus orang-orang si amulot area labeng ke surga khusus orang-orang si memperingati kelahiran Rasulullah muntamulot tak oleh lebet labeng ria cong makanya karena mbenta mulot maka tak oleh lebet labeng ria
Maka insyaallah kalaban carita panika insyaallah Bapak Abdul Nedin sakeluarga dan kula ajunan sehadir ari mangken kalaban niat amulot insyaallah ku laku ya akhirat bekal bedal abang khusus masuk ke surgana Allah amin Allahumma. Bahkan Pak mun daerah lain ilibunan terus lagi Pak ilibanun nika mun amulot lain benreng pengereman bila pimun molot agung tanggal 12 Rabiul Awal nika sehadir ilibanun ni biasana ebuan bahkan atosan ebu umat bila mahallul qiyam dari meriah Pak mahallul qiyam apurung bentembakan serentak Masya Allah durina makanya merayakan panika sangat mewah menekan tunika kadang bila bineng daerah Sumenep bila amulot mahallul qiyam biasana mercon Pak biasana mungkin nika kan zaman akhir lamba orang Sumenep mun ngunceng ke khori yambuin solawat Pak mungkin ngunceng ke khori yambuin mercon teh zaman akhir pernah kejadian ilibanun mahallul qiyam tembakan serentak ternyata bude peluru nyasar Pak pas tepak kanan orang kafir persis ke cetak sampai cetak ini ketembus ropu bersimbah darah telah cetak tertembak datang embu akhir embu ngabesakin anak laga kak dinto peso rame Pak saya rasa peso senimba punten si amulot benih tapi langsung embu ni ke apesoan ke Rasulullah napa wacan Muhammad Arya kapi gara-gara emban umat taban memperingati kelahir naban gara-gara umat taban amulot sampai tang anak ia tertembus peluru cetakah maka emban sebagai nabi sebagai rasul harus bertanggung jawab Masya Allah Rasulullah sepes on akhirnya anak ni keke ke rumah sakit masuk ruang ICU can dokter letak kira odiki ya kritis lah akhirnya embu datang ntar ke dokter dek remah dok tang anak loh wes lah anan bu letak kira odiki ya wak bedeneng ruang ICU kritis lah paling buce maki mate engkau intara ke anak dok iyalah entarin masuk ruang ICU ucapkan selamat tinggal ke anan ben letak kira odiki ya akhirnya bu masuk ke ruang ICU beda kejadian aneh sangat luar biasa Pak. Ternyata saat ambu masuk ke ruang ICU anak itu mujuk toju sambil misem beres Pak sampai cetak yabes bibu tade lampat tade lampang tade dere kasambu embu anak ping can dokter emban la kritis letak kira odi kia tapi iya ternyata emban beres ping tade lampat tade lampang peluru apa yang terjadi beda apa ya nak ajawab anak bu Rasulullah ki buru rabu kakak ento debuna Rasulullah ping engkau ki buru epesoen embu karena pesoan embu keluar akhirnya bi Rasulullah cetak ka ento iyo sabu jila iyo sabi Rasulullah sampai ke lampat tak elah tadi lampat dere beres total mangkana can anak bu jen gula samangkin ngireng agama seepek tabi Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk Islam embu ngiding carita na anak masuk Islam sekali dokter ngiding carita na anak penih masuk Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk Islam kak dinto syafaat mangkana mulot panika Pak Masya Allah terus lagi
Tinggal tahu saat tokar Pak. Umpama bede pengereman bede tanda kamulot tahu saat tokar jila torot Pak. Selebur kamulot yuk meriahkan mulut. Setanda kamulot wes lah tahu sa amulot tahu sa ngucain orang selebur amulot. Jareng bede tak lebur orang pengereman bede ya. Tanda kamulot keng tujuan kacucun mulot. Hari saya tak lebur. Allahumma sholli ala Muhammad. Ia mampu sampian amulot ni Pak Abdul Midin bagus ngunceng atosan orang bahkan ebuan memperingati kelahiran Rasulullah bagus yang tak langkong ni kebanyak abiin Pak tak kok sampian tak mampu ni kamu 20 juta lober Pak abu mun bekehori na ya 5 juta ya teh ya kellu lah njak tak kira depak je Allahumma sholli ala Muhammad. Tak mampu ngunceng atosan ngunceng orang Pak Polo ngunceng tatang keniat amolot mahallul qiyam tala'al badru alaina pad tak mampu orang Pak Polo orang kapito pad niat amolot mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad pad tak mampu orang Pak Polo kapeto tak mampu kapeto katelo tak mampu katelo tak usah ngunceng tatangke cukup sekeluargaan laki bini anak kompoy mahallul qiyam pada tak mampu sekeluargaan mate boy ya pas apa kelaku apa mentermuka kenging syafaat Rasulullah orang lebur amulot nikah tanda dan gula ajunan cinta ke Rasulullah amin amin dak remah orang cinta ke Rasulullah sering nyebut asman Rasulullah lebur maca salawat ke Rasulullah makanya orang lebur maca salawat ke Rasulullah diistimewakan bi Allah palain ben selain Pak orang gak dintomun lebur maca salawat tak kira mati bi Allah mun tak tela andi bagian mati ngibe Islam iman amin go Pak orang lebur maca salawat ka Rasulullah tak kira mati bi Allah mun tak tela andi bagian masuk ka swargana Allah amin bahkan orang lebur maca salawat ka Rasulullah dosana kapi bekal esapora bi Allah amin Nabi Adam Pak sepas esapora bi Allah sampun nyebut asmana Nabi Muhammad Nabi Adam ni kan ingkar ke Allah lambe swarga melanggar dari Gusti Allah sehingga ngaule tu kana Allah sampai iusir bi Allah ka dunya Nabi Adam petoron nang India Siti Hawa petoron nang Jeddah mangkana orang India ni keteng genteng cinratin anapa semak ben Nabi Adam Amir Khan, Salman Khan, Syahrul Khan, Saif Ali Khan, Khori Muslim Khan. Yang ngampungakan nak kelu pelami norok genteng teh. Selala buat cuba agak benih. Katanya hiba, aduh ingkir. Mida iya. Nabi Adam petoron nang India. Mungkin orang India ni keteng genteng tindatin polan semak ben Nabi Adam. Siti Hawa petoron nang Jeddah makanya orang Jeddah orang Saudi teng genteng cinratin pulan semak ben Siti Hawa orang pengereman bere jauh ben Nabi Adam jauh ben Siti Hawa iya pas agak dia kau cak koning tak koning kau cak genteng tak genteng iya pas buka labu dia pada buka labun ben mak kehorin puluhan tahun Nabi Adam minta sepora ke Allah tapi tak sepora bi Allah Nabi Adam sepas sepora bi Allah sampun nyebut asmana Nabi Muhammad tafsir kayak saya sebut lagi Nabi Adam kento sepas sepora bi Allah sampun doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin
kitab lain disebut lagi Nabi Adam sepora dosa Nabi Allah sampun nyebut asmana Nabi Muhammad. Allahumma bijahi Muhammad wa qila Allahumma bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Periksanin bi Allah dam idim menemu asma Muhammad dia mben mi pas nyebut asmana Muhammad ajawab Nabi Adam Gusti sampuna abdina itu tiakin bi ajunan kalaban celot akhir eselen roh bi ajunan kajasat abdina sampun abdina odi Gusti abdina onga ternyata nang tiang-tiang aras tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abdina sadar Gusti Muhammad ria betul-betul mulja muntakeng jamulja si anyama Muhammad tak kira asanding ben asmana Allah mangkana abdina pas nyebut asma Muhammad napa debuna Allah dam karena ben nyebut asma Muhammad maka tu sana ben esapora bi engkau dam amin kok Pak mangkana orang maca solawat lebur maca solawat hebat terus saja orang mau maca solawat dia pun ulama nang kitab dalail dari colok ria keluar terak pada ben kedep keng gula ben sampian tak ngatelain se akhir rak terak dia mengelilingi seluruh penjuru akhirat dia pun ulama rak terak dia bi Allah epateci manuk ji andi lembeng petong polo ebu lembeng per lembeng andi cetak petong polo ebu cetak per cetak andi muah petong polo ebu muah per muah andi colok petong polo ebu colok per colok andi lisan petong polo ebu lisan per lisan mau tasbih ke Allah petong polo ebu tasbih per lunah minta aki sapuran tu sana orang semaca solawat ka Rasulullah. Subhanallah hebat solawat nih mancer muka kula ben sampian ngaule syafaat Rasulullah baca ka orang mate agak mangkin benih saya rasa sebuare almarhum bini iki laki napa bini almarhumatani binti Ahmad yang kanje tulis Asmat tak mulu lo muleng matur buang nyama Abdul Latif Latif Abdul Rahim Rahim ya Ahmad Asmat engkau riben ismen beni nyolok kehoni ceramah agama akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Hurri engkau roekan koceng Abu Maharaj Allahumma sholli ala Muhammad caki ka orang mate make se mate alam kubur perapan esek sabi Allah keng mun macaki solawat ka Rasulullah maka orang se mate panika Pak bekal esapora bi Allah yang kak siksaan bekal esetop siksaan bi Allah bede cerita Pak ini kagak oceun Pak tinggal made cerita oceun Pak mungkin jaring tak nelpon gula mau nelpon gula insyaallah tak kira oceun gula teman di Roma nang ke pengajian mulai kol petok sampai kol 4 asar oceun tambu sekali tula medeteng tukang sarang 11 beni sabuk sarang najon raja oceun ngocak gula mulai tukang sarang dia kalau tadi karen nasi bencuko mulai tukang sarang masuk gula ke dalam kamar terkeni bini asal beren benyeng engki asal beren buka aduh ki banyak tamu ya luar engkau beni alakoni beni buka bini puntuk di plastik puntuk ting mere puntuk kemah buyun teng selebar kalian depor matur ka Allah Gusti abdina mambada pengajian deki mun terus ojen tak dadi pengajian ka entu abdina ka entu kanggo syiar agama ajunan peterangake Gusti nyontalakin selebar biko katas depor kapan nyabuk tepuk abeureng ben izin Allah terang cek sangen Pak Abdul Nidin gelak nelpon gelak kangkong ngibagi selebar Allahumma sholli ala Muhammad boda orang mate 500 orang mate eko purakin neng tempat setong Pak bedi kedua kata Allah 500 orang mate
eko puraki nang daerah panika setonga tade sesalamata kapi esek sabi Allah epuk tepuk bi malaikat setong waktu beda orang laki ka seorang lebet nang daerah kuburan pani pas maca solawat ka Rasulullah wakila debun ulama maca telo kalih beda seadebu sakalian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kencerna ibu kia ke ahli kubur ke into kapi berlalu orang laki penikah Gusti Allah adebu ka malaikat senyiksa napa debuna Allah malaikat stop siksaan dia ambu reng kubur dia aja siksa irfa'u anhumul azab bi barakatir rajul alladhi yusalli ala Muhammad angka siksaan dia ambu ring kubur dia je siksa Muhammad kalaban sabab barokana orang laki ka seorang selebet ki buru semaca solawat ka Muhammad amin ko Pak mayu mulai bae itulah sangkai kalau paimun melolo teh itulah sangka senyur Allahumma sholli ala Muhammad mentar oleh syafaat Rasulullah beda orang saya tak ngoleh syafaat Rasulullah ku laku beda Pak seraan pertama orang saya tak kira ngoleh syafaat Rasulullah orang saya tak abejeng orang mun tak abejeng tak kira ngoleh syafaat Rasulullah pernah majebu Pak sengkok ku laku akhirat bekal abela katang umat sengkok ku laku akhirat bekal tanggung jawab katang umat kortang umat dia abejeng keng mun tak abejeng debun Rasulullah engkau tak tanggung jawab sengkok tak bisa abela makan mare eseputaki diri syekhona gele orang nika Pak Rasulullah nika pernah madebu sengkok tak ridho muntang umat tak asetong masuk neraka amin kok Pak jambian nika lapar ngantuk napa keng mati ya teh amin Allahumma keng mun tak abejeng debun Rasulullah sapora sengkok tak bisa abela sengkok tak tanggung jawab makanya orang pengereman baru ayo abejeng bejeng nika pangpang Pak padahal sampean ke boy Roma pangpang Pak kuat gelu mundek pangpang cak benta genteng Pak cak benta reng-reng cak benta osok mentade pangpang rojukmu ngedingmu penyare ngedingmu pada ban sampean ini dalam masalah ibadah cak benta haji petong polo kali haji cak benta zakat cak benta puasa mun tak abejeng rojukmu mangkana sampean abejeng Pak abejeng tak abejeng penyareng abejeng tak abejeng tung dua orang saya tak ngoleh syafaat Rasulullah bila masuk ke bulan Ramadan beni sajian ibadah ke Allah tapi sajian lebur ala kutusa ben ala maksiat orang bila masuk ke bulan Ramadan beni sajian santa ibadah ke Allah sajian lebur ala kutusa sajian santa maksiat ke Allah orang agak panika tak kira ngoleh syafaat Rasulullah beda orang Pak ku laku akhirat nih umat Muhammad mantul tak tepak orang pengalaman bere masuk ke neraka erok jalan lecot petot di malaikat kita masuk ke neraka lepetot Pak abid berpapasan tapang kiban Rasulullah wakilah jebun ulama sampai neku kajuban Rasulullah acara reng orang umat penih ya Rasulullah abdina umat ta'ajunan abdina kaito masuk ke neraka ya Rasul kita ada pak ke neraka erok jalan lepuk tepuk bi malaikat abdina umat ta'ajunan ngiring abdina paringi syafaat ya Allah tibi Rasulullah masuk yang ke astana Rasulullah adua ke Allah malaikat senokol semecot karo adebu ya Rasulullah Muhammad kenapa malaikat ajunan tak patut abri syafaat ke orang ke itu boh itu kan umat cenggula malaikat engki make umat ajunan karena orang panika bila masuk ke bulan Ramadan benih sajian santa ibadah benih atobat ke Allah tapi sajian santa ala maksiat akhirnya Rasulullah astane petoron Pak burung si adu pas adebu Rasulullah ke orang penih ike saporan iki gula tak bisa abri syafaat ke orang si masuk ke bulan Ramadan tapi sajian santa ala kotusa mangga tore kula ben sampean masuk ke bulan Ramadan tingkat akin ibadah sujud ke Allah
sebojingan mun masuk bulan Ramadan selebur nyabung ayo pangker kelu aja mah hari bebe kan banyak bojingan ucap ngaleng lain di deui na Pak enten kula tak becik ke bojingan kula seneng ke bojingan kor bojingan selebur saya seneng abela tu tidak kira ulama ben para habaib ni ke bojingan hebat kula seneng ke bojingan kula bahkan mun daerah rawan Pak itu bu ibi mbah cong mun pengajian daerah rawan bekjauh ngibe bojingan cong kadang kula ngibeukeun kedua tenang aceulenan mun ngibe bojingan cek saking bedengam bojingan pamaju kade malai mate kade ya kellu lah kellu Allahumma sholli ala Muhammad selebur kandok cara yuk korong kellu cara nah tore tingkat akin ibadah ke Allah bulan Ramadan masuk pola sebab kalaban bulan Ramadan ngormat bulan Ramadan dan kula ajunan ngaulai hidayah dari Gusti Allah pasti orang bagus orang soleh amin Allahumma nomor telo orang setak ngaulai hidayah orang setak ngaulai syafaat Rasulullah orang secangkolang ke guru senika Pak cerita ojen Pak monojen pas stop ambu pahdu dengar ambu hari mbah ojen buru kapi terus suwargena santri bedeneng guru suwargena anak bedeneng orang tua suwargena bini bedeneng elake pertama suwargena santri bedeneng guru jak ngarep suwargena Allah tanpa ridho guru lembek bede santri mate Pak sampun mate kami mimpi kiai ternyata santrinya ke ampun lah antri neng de ada si alonca akan neraka cerengin bi kiai cong mban kantang santri mban pernah ngaji untuk Roma mi pas seti antri neng de ada si alonca akan neraka beda apa cong aja web santri kak dinto sateja gara-gara abdina cangkolang de ajunan kiai kadang colok ngocak engki tapi ate ngocak punten lebur lecek bencong ngocok ajunan anapa mecek beren orang cangkolang ke guru sampai debuna ulama bengal nyakein orang tua dua ki bedeto bete tapi mun nyakein guru uququs syekh la taubatalahu nyakein guru tak ada tobat anapa Pak karena den kula ajunan saya kenal ben Allah sabab guru saya kenal ben Rasulullah sabab guru saya tahu bidana halal haram sabab guru laulal murabbi ma'araftu rabbi den kula ajunan tanpa guru tak kira kenal ben Allah tak kira kenal ben Rasulullah tak kira tahu bidana halal ben haram tanpa guru bener Pak mangkana saya ngajak cangkolang ke guru iki tung kaslekas we dua suwargana anak bedeneng orang tua cek ngarep ridhona Allah tanpa ridhon orang tua karena ridhon Allah bedeneng ridhon orang tua dua makanya orang tua dua harus kita utamakan kedepankan walan kadang orang pengereman beure cek ngintengaki ka orang tua dua aduh mun ka kiai parcaja gula ka orang pengereman beure mun ke khori rabu ke Izzuddin rabu aduh ngambok kapi di timur di borok ngambok kapi mancung kapi pelero sik tekem beda tade penyaring beda tade oca habis esiom astane kiai bahkan ki apen lampen cing aca habis ka orang tua dua ku tak jo nyalaje beda penyaring beda ini kata pelik Pak bahkan beda tak lebur boleh orang pengereman bere ni terus lagi Pak mun entar kawali songo masya Allah rombongan ni bembis mini beben poy kompoya gentelo are tak mulai anapa kehori tak setuju kula paling setuju Pak sampean entar kawali songo rombongan bagus gentelo are tak mulai bagus ngambri barokah keng bede tak lebur orang pengereman bere mun kawali songo rombongan gentelo are tak mulai keng kadeng kopurna pan ben embuunkeun setahun teh entar bede banyaring bede ini kata beli Pak Allahumma sholli ala Muhammad mancar muka kenging barokan reng sepo kapi bi lebih Pak Abdul Nidin kan reng sepo ni saya holen ini mancar oleh barokana
anak ni kamu apa te ka orang tua dua ku laku bekal epa mulja bi Allah swargana bekal epa polong ben nabi ben rasul. Nabi Musa pernah matur ke Allah, ya Allah ya Rab, apa Musa pasir aku laku swarga sebekal apolong ben abdina Gusti jawab bi Allah Musa si apolong ben ku laku nang swarga iya rinyamana wak bede kampung ruah bede iti sarua mben mun penasaran sehari Musa sehari bi Nabi Musa temungku pak uluk salam Nabi Musa assalamualaikum keluar ternyata tuan rumah mana pemuda pak nak kanak muda lagi keng akhlak bagus nih kesempatan diajungkan jempol makanya sampai Allah ada bunang hadis qudsi uhibbut taibin sengko cinta lebur dak ka golongan si ahli atobat wa hubbi lil fata'i taib asyad tapi sengko lebih cinta lebih lebur dak ka pemuda golongan pemuda selebur atobat mun la tua kel top la roku atobat mulolo patot cek lemati ya pak mula tu wala roku lakel top kapi ki lebur nyabung andok jero mabuk ben sama jemaah sara geluk lama ati ki ala ko sebereng sepatot pemuda ni ahli atobat ahli ibadah ahli sujud ahli tahajud amar ma'ruf nahi mungkar ate selalu aku mantong ke masjid nih kesepaton diajungkan jempol pemuda harapan kita harapan orang tua harapan bangsa harapan agama 10 tahun 20 tahun 30 tahun sepegal datang insyaallah barokah amin. Jawab tuan rumah waalaikumsalam tuh beda tamu yang tuan rumah tak tahu tuan rumah cek Nabi Musa tamu ya tore lengki Nabi Musa ngucak tuan rumah sepora pak dan kula kita bisa mangkiin ki beda tugas kipon kalau aku tugas segeluh mangki imaren aboy akhirnya pemuda ni masuk ke dalam kamar keluar di kamar ku tak nemben bebi pak celeng pak yempun sambil isiom kebe ka pamandian bini nikah bebini pandi sabun mari pandi yempun pole sambil isiom kebe kalem kamar mari penikah keluar pole pemuda pani ngempun bebi pole keng lake pak yempun sambil isiom kebe ka pamandian pandiin sabun dilebruse yempun pole kebe ka kamar tak kerjet Nabi Musa tak kerjet nje nak anak masa ria si apuna bengkok ku laku swarga apa agama na pemuda cila manggia debu Nabi Musa empian agama na napa aja pemuda peni la ilaha illallah agama gula Islam pak Islam loh masa empian Islam debu Nabi Musa mi ngubu bebi sampai iem pun esiom kan najis dan Islam larangan bagi Islam tapi sampean ngobu babi aja pemuda bani pak ka isa comaro panas si aropa babi kak disa apa benembu dan gula pak loh masa mi aropa babi karena pak benembu itu ingkar ka Gusti Allah tak ngiring pakon Allah tak ajawin larangan Allah sehingga toron bentuna Allah toron dukan Allah akhirnya bi Allah patut babi mangkana umat Nabi keadaan ni pak salam mangken kia isek sabi Allah umat Muhammad ni make salam lolo kitos dan tos to bedewi Allah umat Nabi Adam lambe pak polan tak abojeng bi Allah ibadat cimutak umat Muhammad makita abojeng orang pengereman bere tadu sudah timutak pakun ngirang sengiran kapi mun pas reng pengereman bere umat Muhammad papada buat umat Nabi Musa bila tak apa jang pas berarti mutak insyaallah saya datang setiap hari bunyian mutak bener pak alhamdulillah ibadati umat Nabi Muhammad mantir oleh syafaat Rasulullah ngucak pemuda bani make aropa babi pak isa apa mbuk benten gula dan gula sebagai anak kewajiban alatin hormat ben alatin ka orang tua dua mangkan Rasulullah Nabi Musa pahajebu oh ciri rahasiana sesampai Allah majebu nak kanak ria sebagai apolong ben ko iswarga polan ki abuk tena ka orang tua dua terlebih barokana amin Allahumma amin
banyak saya maturagi nah yang waktu tak ngidini laga jen tak nyaman undum deh kayak agak beg nyaman perasaan Pak Abdul Nidin manteran ojo itu tinggal mari Pak ten ini ketanda Pak mun agak boy lepas ojo berarti terima bi Allah ini kan ojo gitu ini berarti tanda perjuangan pengorbanan Pak Abdul Nidin terima kabeh bi Allah itu reguler sampean pecinta ke Rasulullah saya paling akhir tanda-tanda cinta ke Rasulullah penika Pak munten kula ajunan cinta kapotona Rasulullah cinta ke para habaib nikah tanda cinta ke Rasulullah mun beci ke para habaib berarti sampean beci ke Rasulullah dan nikah anggota para FPI insyaallah nikah golongan-golongan pencinta Rasulullah kabeh karena cinta dek kapoton Rasulullah dan kul ajunan mantur muga oleh barokah mantur muga panapa saya sampai gitu di ilmu barokah manfaat Allahumma bismillahirrahmanirrahim.